dándonos como sus instrumentos, y un instrumento de nada sirve si no es usado por el dueño. Por eso muy necesario tener en cuenta que nuestro Señor pueda dirigir nuestra vida. Así también, como soldados vamos firmes y adelante, avanzando con el Evangelio. Por eso también invitamos a los hermanos que puedan pasar a los asientos de adelante,
para de esa forma poder escuchar mucho mejor la palabra. Así como los soldados, ¿no? Los que están en primera fila son los que batallan, los que realmente están en la batalla presentes. Los de atrás solamente reciben poco, ¿no? Se van escapando. Por eso invitamos, ¿no?, a los hermanos para que puedan pasar aquí al frente y juntos poder recibir la palabra de nuestro Señor, avanzar y que nuestro Señor pueda trabajar en nuestros corazones. Vamos a cantar otro himno, el himno número 20. Himno 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, muy buenas noches, hermanos, pastores, siervos de Dios, también amigos que nos visitan esta noche. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del gran seminario
Dios es el que justifica. ¿Y cómo están, hermanos? ¿Están felices? Sí, hoy última noche, ¿no? Como pasó muy rápido el tiempo. Entonces, pero estamos agradecidos a Dios porque nos está bendiciendo desde que llegó los siervos de Dios, ¿no es cierto? Hoy también vamos a tener un invitado especial para la oración, ¿no? El pastor Gustavo, ¿no? Mejillones, vamos a invitarnos para que nos dirija con una oración. A orar para empezar este seminario. Nos vamos a poner de pie y vamos a agradecer al Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos das para poder meditar tu palabra, para poder escuchar las enseñanzas, Señor. Oh, Señor, te ruego en esta noche, tú vas a utilizar a los que van a, Señor, esta noche nos va a compartir tu palabra, Padre, y también tú vas a tocar nuestros corazones para que podamos también abrir nuestros corazones y meditar tu palabra, Señor. Esta noche te pido tu ayuda, que tu Espíritu Santo pueda fluir en cada vida, en cada corazón, para poder adquirir, meditar y aprender tu santa palabra, Señor. Así te lo pido en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Sí, Dios nos está bendiciendo, ¿no? Y estamos tan agradecidos a Dios porque de verdad hoy escuchando su palabra también, ¿no? Dios en su voluntad mandó a Jesucristo para ser limpiado, perdonado de los pecados. Una vez para siempre, decía, ¿no? No es por nuestra condición humana, sino por la condición de Jesucristo. Por eso podemos decir, ¿no?, que somos libres, salvos del pecado. Y hoy también vamos a tener una danza, ¿no?, que titula Luz del Mundo, la luz del mundo. Vamos a invitar, ¿no?, con un fuerte aplauso a los jóvenes. Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén pasando un buen tiempo, ¿sí? Tanto los que han llegado de las diferentes partes, ¿no?, de Bolivia, tanto los hermanos acá de La Paz. La danza que vamos a presentar, como decía, ¿no, pastor? Se llama La Luz del Mundo, ¿sí? Dios ha puesto el Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa luz es la que tiene que reflejarse así en diferentes partes del mundo, también utilizándonos a cada uno de nosotros como herramientas para poder llegar hasta los confines de la tierra, dicen, ¿no? Entonces, ese es el significado de la danza, la cual vamos a presentar el día de hoy así. Espero que sea de su agrado y continuemos trabajando juntos por el Evangelio. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned
going to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos. Y los jóvenes tienen tanta energía, ¿no? Y quisieran volver a esa edad. Sí. Pero por medio de la palabra podemos tener la fuerza también, ¿no? Nuestro corazón también puede ser joven. Amén, hermanos. Hoy también vamos a tener el video documental de la Fundación Internacional de Jóvenes. Y siguiente nos vamos a tener el grupo Canto de Esperanza con 2 alabanzas. Pueden estar listos. Y vamos a ver también, ¿no?, cómo Dios nos ha dado su gracia a través de la fundación, cómo trabajamos. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001, en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático.
Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más, los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Con un propósito, ¿no? También de compartir el Evangelio. Y estamos tan agradecidos a Dios, herramientas para compartir el Evangelio. Y ayer también ¿no? Estábamos en la Cámara de Senadores y donde el senador participó, ¿no? La verdad, no somos políticos, ¿no? Tal vez algunos piensan, ¿no? No es, ¿no? Sino que buscamos ayuda como para compartir, ¿no? Junto el Evangelio. Y de verdad, nosotros tenemos esta fundación que no es gubernamental, ¿no? Y así estamos como avanzando y muchos jóvenes se han recuperado, ¿no? Hoy jóvenes también que no pueden avanzar, pero a través de la fundación pueden avanzar. Y hoy también vamos a dar un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza. ¿Sí?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres tú, grande es tu amor, Dios supremo eres tú, me llena de paz. Ahora sí, los que quisieran pueden cantar con nosotros. El Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Vamos a cantar. Clama a mí, dice el Señor,
clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sí, un aplauso más, hermano. Dios nos bendice, ¿no?, con el grupo Canto de Esperanza. Y vamos a orar para que siga continuando adelante. Amén, hermano. Y vamos a invitar también, ¿no?, al coro Nueva Alegría y con Nova. Digno es el Señor, sin Cristo no tengo nada. Y de verdad vamos a presenciar también, ¿no?, las gratas alabanzas del coro Nueva Alegría. ¿Y cómo lo están pasando, hermanos? ¿Están felices? No se nota. ¿Sí? ¿Están felices? Sí. Hoy escuchando la palabra, ¿no? Y cómo Jesucristo había limpiado nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Entonces, por eso también debemos estar felices, ¿cierto? Sí. ¿Amén? Sí. Demos un fuerte aplauso, hermano. Gracias por la cruz, oh Dios.
Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptable hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptable hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Salud. Sí, Dios nos bendice también, ¿no? Con el grupo Nueva Alegría, también con el grupo Canto Esperanza. Vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos. Y ha llegado la hora más importante de este evento y por ello recomendamos, por favor, apagar su celular o modo silencio para que no pueda interrumpir la predicación. Esta oportunidad vamos a dar, ¿no?, la bienvenida al pastor Yong-Sun Park de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur. Vamos a dar un fuerte aplauso. 여러분 안녕하십니까? Mucho gusto a todos hermanos. 반갑습니다. Mucho gusto hermanos. 오늘 저녁에 우리 성경 말씀 보겠습니다. Esta noche nosotros buscamos la Biblia. 요한복음 5장입니다. Esta noche vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 5. 요한복음 5장 San Juan capítulo 5. 1절 말씀. Desde el versículo 1 voy a leer. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각이 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 그 안에 많은 병자 소경 쩔뚝발이 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되미르라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque
y ahí estaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 거기 38년 된 병자가 있더라. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수께서 가라사대 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 날은 안식일이니. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 네, 9절 말씀까지 읽어드렸습니다. Hasta el versículo 9 hemos leído. 성경은 많은 내용들이 나오지만은 La Biblia está escrito muchos contenidos. 이 모든 성경은 우리의 인생을 가르쳐 주는 거예요. Pero todas las escrituras de la Biblia está enseñando nuestra vida. 사람들이 인생의 삶을 살아가면서 어떻게 복을 받느냐. Muchas personas viviendo en este mundo, ¿cómo? ¿En qué manera puede recibir la bendición de Dios? 또 삶을 살아가면서 어떻게 감사하고 평안하게 사느냐. También llevando este mundo, la vida, ¿cómo puede agradecer? Luego puede tener la paz. 그리고 죽음 후에 사람이 영원한 천국에 어떻게 들어가느냐. Luego, después de morir en este mundo, ¿cómo puede entrar al reino de los cielos? 그런 우리 인생을 성경이 가르쳐 주는 거예요. Entonces la Biblia está enseñando esa vida de nosotros. 그래서 여러분 이 성경 말씀을 사람들이 잘 읽고 여러분 잘 이해하면은 그 사람의 마음에 예수님을 믿는 믿음이 생겨요. Por eso leyendo la Biblia, entendiendo muy bien la palabra de Dios, puede tener la fe en su corazón. 그래서 믿음을 가진 사람만이 정말 행복하고 귀한 삶을 꼭 살게 되는 거예요. Por eso el hombre que aprende la fe, esta persona puede llevar una vida más feliz. 이 성경은 모든 것들이 이렇게 연결되어져 있는데 Entonces toda la palabra de Dios está relacionado entre palabras. 제가 한국 어떤 노래 중에 그런 노래가 있더라고요. Como entre las canciones coreanas hay una canción. 코카콜라 맛있다. Coca-Cola, qué rico. 맛있으면 또 먹어. Se siente rico, otra vez come más. 또 먹으면 배탈 나. Otra vez comiendo va a tener dolor de estómago. 배탈 나면 병원 가. Cuando le duele el estómago, entonces vaya al hospital. 병원 가면 주사 맞아. Cuando vaya al hospital va a inyectar. 딩동댕동 딩동댕. 딩동 딩동 딩동. 그런 재미있는 노래가 있더라고요. Hay una canción muy interesante. 누가 이렇게 그런 가사를 이렇게 썼는지 모르겠지만은 No sé muy bien quién hizo esta canción. 아주 이렇게 가사를 쭉 연결을 시켜가지고 재미있게 가사를 썼어요. Pero este contenido de la canción está relacionado, ¿no? Entre las palabras. 오늘 제가 여기 요한복음 5장 성경을 읽었는데 Esta noche hemos leído el libro de San Juan capítulo 5. 여러분 이 요한복음 5장에는 자기의 열심과 자기의 수고로 행위를 따라가는 사람과 또 하나님 앞에 은혜를 입는 사람을 성경은 이렇게 기록을 해놓았어요. San Juan capítulo 5 está escrito, ¿no? Dos tipos de personas. Una persona por su fuerza, por su manera está haciendo bien, pero otra persona recibiendo la gracia de Dios. Así dos personas. 자기 열심과 자기 노력으로 어떤 믿음을 가져보려고 하는 사람을 죄와 사망의 법인 율법을 따라가는 사람이다. Entonces, un hombre que hace según su esfuerzo, según su fuerza, esta persona llevando, guiando, recibiendo la ley de la muerte.
사람이 율법을 따라가서는 절대로 구원을 받을 수가 없어요. El hombre siguiendo la ley de mandamientos jamás puede recibir la salvación. 그리고 여기 요한복음 5장에 또 어떤 사람이 나오느냐 하면은 San Juan capítulo 5 sale otra persona más. 자기는 정말 아무것도 할 수 없는 그런 사람이 되어져서 은혜를 입는 사람이 있는데 Siendo una persona a sí mismo no puede hacer nada, luego ya recibe la gracia. 그런 사람을 생명의 성령의 법에 인도를 받는 사람이다. 그렇게 이야기해요. Y hablando de esta persona recibiendo la guía de la ley de vida y paz. 예수님은 죄와 사망의 법으로 이 세상에 오신 분이 아니고 생명의 성령의 법으로 이 세상에 오셔서 우리를 의롭다 하시고 우리를 거룩하다고 하시고. Jesucristo no vino por la ley de la muerte, sino vino por la ley de amor, luego paz. 그래서 이 세상에도 보면은 꼭 그렇게 두 부류의 신앙으로 사람이 이렇게 나누어지는 거예요. Por eso este mundo también ahí puede separar dos tipos de personas. 자기 열심과 자기 수고와 자기 노력으로 하는 어떤 행위적인 사람이 있고 Una persona hace según su esfuerzo, según su fuerza haciendo. 내 행위는 악해, 나는 더러운 사람이야, 나는 거짓된 사람이야, 이런 자기의 모습을 알아서 은혜를 입어서 생명의 성령의 법을 따라가는 그런 사람이 있는 것을 성경은 우리에게 가르쳐 주는 거예요. Hay otra persona que yo no puedo hacer bien, mi obra muy sucia, soy inútil, por mí mismo no puedo hacer nada. Por eso recibiendo por la ley del Espíritu de la vida. 여러분 제가 이런 이야기 들을게 잘 들어보세요. Yo voy a explicar una vez más, ustedes pueden escuchar bien. 마약 중독자들이 있고 알코올 중독자들이 있는데 Hay los como los drogadictos, también los adictos de cerveza también. 여러분 이 볼리비아에도 마약 중독자들 많죠. Aquí en Bolivia también hay muchos drogadictos. 예, 저는 마약은 한 번도 안 해봤어요. Mi persona nunca probé la droga. 자, 그런데 여러분 이 마약 중독자들이 있는데 hay como algunos drogadictos. 마약을 계속 이렇게 하다가 consumiendo la droga continuamente. 내가 이제 마약을 끊어야 되겠다 하는 이런 시점이 와요. Llegando un punto voy a dejar más, ya no voy a hacer más la droga. 언제 그런 시점이 오느냐 하면은 내가 더 이상 마약을 하면은 죽는구나 이런 죽음이 찾아올 때. Cuando llega a este punto, ¿verdad? No se siente cuando haciendo más droga voy a morir. 그때 이제 이 마약 중독자들 생각에 내가 더 이상 마약을 하면은 안 되는구나. Entre los drogadictos se siente, no, yo consumiendo más de la droga va a morir. 마약을 끊어야 되겠다 이런 생각을 해요. En ese momento ellos piensan, ¿verdad? Voy a dejar entonces. 자, 여러분 그 마약 중독자도 그런 생각이 들지만은 알코올 중독자도 똑같다는 거예요. Los adictos de la droga ya piensan en esa manera. También los adictos de cerveza también. 여러분 알코올 중독자도 내가 이제 이 알코올을 술을 끊어야 되겠다 이런 생각을 하는 거예요. Los alcohólicos también igual voy a dejar entonces la cerveza. 언제 그런 생각을 하느냐 하면 내가 더 이상 술을 마시면은 죽는구나 이런 죽음이 찾아올 때. Cuando piensa en esa manera, yo tomando más cerveza creo que va a morir. 자기 자신을 향해서 죽음이 찾아오면은 마약 중독자나 알코올 중독자가 똑같이 마약과 알코올을 끊으려고 해요. Ya se siente la muerte de la vida, entonces los alcohólicos, los drogadictos también quieren dejar. 마약 안 해야지. Entonces ya no voy a hacer más. 그럼 내가 이제 술을 안 마셔야지. Desde ahora no voy a tomar más cerveza. 이렇게 이제 사람들이 각오하고 결심을 해요. Así, en esa manera muchas personas tomando decisiones. 여러분 각오하고 결심했을 때 마약이 끊어졌는 것처럼 보이고 술이 끊어졌는 것처럼 보여요. Decidiendo en esa manera esfuerza aparentemente ya yo he dejado como la droga, la cerveza, piensa. 그런데 얼마쯤 이렇게 지나면은 Pero pasando poco tiempo 마약 중독자들이나 알코올 중독자들이 똑같이 찾아오는 것이 있는데 그것이 뭐냐면은 마약을 했던 느낌 또 술을 마셨던 느낌이 찾아와요.
Entonces, pasando el tiempo, los drogadictos, los alcohólicos también llegando a un punto, en ese punto que es cuando estaba consumiendo la droga, se sentía, ¿verdad? No como un sentimiento, igual los alcohólicos. 여러분 그런 느낌이 찾아오면은 마약을 했던 사람들이 그 느낌이 좋은 거예요. Entonces, los drogadictos otra vez viene ese sentimiento que anteriormente hacía, le gustó mucho. 여러분 중에도 이 마약 해본 분들 계시죠? Entre ustedes también algunos conocen, ¿no? Algunos drogadictos. 자, 마약 해본 분 손 한번 들어보세요. Entre ustedes tal vez consumió la droga, experimentaron, ¿no? Levanten la mano. 손을 안 드시 아무도 없네. Nadie levantaron la mano, ¿no? 마약을 해보셨던 손 한번 들어보세요. Algunos experimentaron la droga, levanten la mano. 아, 예, 저기 계시네. Sí, sí, hay algunos, ¿no? 여러분 마약을 할 때 그 마약했던 느낌이 어떠세요? Cuando consumiendo la droga, ¿cómo se siente? 느낌 좋아요, 안 좋아요? ¿Cómo se siente? ¿Está feliz o no está feliz? 예, 좋아요, 안 좋아요? ¿Se siente feliz o no está feliz? 좋아요? ¿Se siente feliz? 아, 예, 이게 뭐 대부분 그래도 좀 해봤는 것들 전부 다 안 했는 것처럼 시침이 딱 되네. Algunos ya consumieron, ¿verdad? No, experimentaron, pero fingiendo, 자, 이 ¿verdad? 마약 ¿No? 중독자들은 그 마약을 했던 느낌이 좋은 거예요. Entonces los drogadictos se siente, ¿verdad? Cuando consumía se sentía feliz. 기분이 좋고 Su sentimiento se siente muy feliz. 환각적인 것이 보이고 También se ven, ¿no? Como fantasma. 그런 것이 좋은 거예요. Esas cosas se sentía muy feliz. 저는 마약을 한 번도 안 해봤기 때문에 잘 몰라요. Mi persona ni una vez experimenté, pero no sé muy bien. 근데 저는 술은 많이 마셔봤어요. Pero mi persona yo tomaba mucha cerveza. 여러분 알코올 중독자도 똑같아요. Los alcohólicos también igualito. 알코올 중독자도 어느 날 술을 끊으려고 각오하고 결심했는데 Alcohólico también un día quería dejar de tomar. 뭐가 찾아오냐면 어느 날 술을 마셨던 느낌이 찾아와요. Pero un día otra vez surge ese sentimiento, ¿no? 근데 술을 마셨던 그 느낌이 찾아오면은 그게 좋은 거예요. Entonces ese sentido otra vez llegando se siente muy feliz, dice. 자, 여러분 술은 그 마약은 안 했어도 여러분 술은 마셔봤죠? Aunque ustedes no consumieron la droga, pero experimentaron tomar cerveza, ¿verdad? 술 마셔본 분 손 한번 들어보세요. Algunos tomaron cerveza, levanten la mano. 예, 술은 많이 마셔봤네. Ah, yo veo que muchos tomaron la cerveza, ¿no? 여러분 술 마시면 느낌이 어때요? Cuando ustedes tomando cerveza, ¿cómo se sienten? 느낌 좋아요? ¿Se siente feliz? 예, 저도 옛날에 술을 많이 마셨는데 Yo también antes tomaba mucha cerveza. 술은 여러분 언제 마셔야 되는지 알아요? Usted sabe, ¿no? ¿Cuándo debe tomar la 이 cerveza? 술은 밥을 먹고 이렇게 배가 부른 상태에서 술을 마시면 술 맛이 별로 안 나요. Después de comer, ¿verdad? No está lleno estómago. En ese momento no debe tomar la cerveza. 술은 여러분이 속이 좀 빈 상태에서 술을 마시면은 아주 그 막 짜릿한 느낌이 있잖아요. Cuando está vacío en nuestro estómago, en ese momento tomando la cerveza, esa cerveza como dando un sentimiento, ¿no? 여러분 사람들은 그런 느낌이 좋은 거예요. Los hombres se sienten, les gusta ese sentimiento. 여러분 제가 무슨 이야기를 하려고 하느냐 하면은 ¿Qué quiero hablar a ustedes, hermanos? 마약 중독자들이나 알코올 중독자들이 마약과 알코올을 끊으려고 할 때 Los drogadictos, alcohólicos, cuando quiere dejar, 그런 느낌이 생각으로 찾아온다는 거예요. ese sentimiento que estaba tan feliz entra como un pensamiento. 그런데 이제 그런 느낌이 생각으로 찾아오게 되어지면은 마약 중독자들은 또다시 마약을 하게 되고 Entonces, 알코올 중독자들은 또다시 술을 마시게 되고 그렇다는 거예요. Entonces ese sentimiento tan feliz, como visitando por un pensamiento, los alcohólicos, los drogadictos, otra vez quiere hacer. 그러면 마약 중독자들이나 알코올 중독자들이 끊으려고 각오하고 결심했던 것들이 그때 다 무너지는 거예요. Por eso los alcohólicos, drogadictos, tomando decisiones, esforzando, cuando llega, visita ese sentimiento, todo ya fracasa. 자, 여러분 우리는 마약 중독이나 알코올에는 중독이 많이 안 되어져 있지만은 En verdad nosotros no hemos sido drogadictos ni alcohólicos. 여러분 사람은 어디에 중독되어져 있느냐 하면은 사람은 죄에 중독이 돼 있어요. Pero los hombres han sido como adictos de los pecados.
이 세상을 살면서 사람들은 죄에 중독이 되어져 있기 때문에 Porque muchas personas han sido adictos de los pecados. 자기 스스로 절대로 죄를 끊을 수가 없다는 거예요. Por eso, por sí mismo jamás puede vencer este pecado. 맞죠? ¿Es cierto? 그런데 자 여러분 이 마약 중독자들이나 이 알코올 중독자들이 어떻게 마약을 끊고 술을 끊느냐 하면은 Entonces los alcohólicos, drogadictos, ¿en qué manera puede dejar? 마약을 끊게 해주고 술을 끊게 해주는 그런 학교가 있어요. Entonces hay un colegio centro de rehabilitación, ¿no? 그 학교에 가면은 선생님이 마약을 끊는 프로그램을 쫙 짜놨어요. Entrando a este centro de rehabilitación, los maestros y tiene su programa. 또 술을 끊는 프로그램을 쫙 이렇게 짜놨어요. Ellos tienen un programa para que deje de tomar cerveza. 그러면 이 마약 중독자들이나 이 알코올 중독자들이 그 학교에 가서 프로그램을 쭉 따라가면은 마약을 끊고 술을 끊고 그렇게 되는 거예요. Por eso los alcohólicos, drogadictos, entrando al centro de rehabilitación, mientras siguiendo ese programa, ellos podían dejar. 자, 여러분 우리는 죄에 중독이 되어져 있어서 우리 스스로 죄를 이길 수 있는 사람 아무도 없어요. Como yo hablé, ¿verdad? No, nosotros todos hemos sido como adictos de los pecados. Por eso ni uno puede vencer este pecado. 사람은 죄에 중독이 되어져 있기 때문에 죄로 말미암아 고통이 오고 죄로 말미암아 어려움이 오고 그래요. Porque mucha gente han sido como adictos de los pecados. Por pecado también llega dolores y sufrimientos. 여러분 죄에 중독된 이 사람들도 어떻게 죄에서 벗어나느냐? Entonces, los que han sido adictos de los pecados, ¿en qué manera puede salir de este? 여러분 자기 스스로 절대로 죄에서 벗어날 수 없고 Porque por sí mismo jamás puede salir de este pecado. 각오하고 결심한다고 해서 절대로 죄에서 벗어나지 못하는 거예요. Aunque tomando decisión, luego esforzándose, tampoco puede dejar este vicio. 자, 여러분들 신앙생활 하면서 내가 이제 신앙 잘해야지, 신앙 열심히 해야지 그렇게 각오하고 결심한 적 있죠? Creo que ustedes también han tomado muchas decisiones, ¿no? Voy a llevar la vida de creencia, voy a creer en Dios, ¿no? 여러분들 마음 안에 그런 잘하고 싶어서 각오하고 결심할 때 많잖아요. En sus corazones, ¿verdad? Muchas veces han decidido, ¿no? Para hacer bien, ¿sí o no? 그런데 여러분 신앙도 절대로 내가 각오하고 결심해서 되는 게 아니에요. La vida de creencia también no puede hacer bien por nuestra decisión, tampoco nuestro esfuerzo. 자, 여러분 저쪽에 우리 히말라야 산맥에 가면은 아주 예쁜 새가 한 마리 있어요. Yendo ahí como una cordillera Himalaya, entonces tiene un pájaro bonito. 그 새 이름이 할단새라는 새가 있어요. Entonces ese pájaro se llama haltán, pájaro, haltán. 그런데 여러분 그 새는 특징이 뭐냐면은 그 새는 둥지가 없어요. 둥지. Pero ese ave tiene como una característica. ¿Qué característica tiene? No tiene su propio nido. 그 새는 둥지가 없기 때문에 잠을 잘 때 어디서 잠을 자느냐 하면은 늘 이렇게 나뭇가지에 걸터 앉아서 잠을 자는 거예요. Entonces ese ave no tiene su propio nido, entonces cuando quiere dormir, ¿cómo duerme ese ave? 그런데 여러분 그 히말라야 산맥에 가면은 굉장히 날씨가 밤이 되면은 눈보라가 휘몰아치고 굉장히 춥다는 거예요. Entonces ese ave en la noche en la rama, encima de rama y duerme, pero ese cordillera de Himalaya, muy frío. 그 새는 둥지가 없기 때문에 추우면은 둥지 안에 들어가면 되는데 둥지가 없어서 나무 가지에 이렇게 걸터 앉아서 잠을 자요. Pero ese ave no tiene su propio nido, por eso cuando hace muy frío no hay dónde va a entrar a descansar. 그러니까 그 새가 여러분 너무 춥잖아요. Entonces cuando se siente muy frío, 그러니까 이 새는 밤새도록 추워가지고 덜덜덜덜덜 이래 떤대요. entonces ese ave toda la noche por el frío temblando, ¿no? Por el frío, ¿no? 그래 너무 추워가지고 덜덜덜덜 떨면서 밤새도록 새가 운다는 거예요. Entonces toda la noche por el frío no podía aguantar, toda la noche llora, dice. 밤새도록 우는 소리가 사람들 귀에 들리는데 Entonces toda la noche ese ave llorando la gente escucha. 여러분 그 새가 어떻게 우느냐면은 Hermano, ese ave cómo llora, ¿sabe?
내일이면 집을 지으리, 내일이면 집을 지으리, 내일이면 집을 지으리 하면서 간절하게 그렇게 운다는 거예요. Mañana sí o sí construiré mi nido, mañana sí o sí construiré mi nido, así llorando dice. 너무 추우니까요. Porque mucho frío en la noche. 그러니까 그 새는 밤새도록 그렇게 우는 거예요. Entonces ese ave toda la noche así llorando. 내일이면 집을 지으리, 내일이면 집을 지으리 이렇게. Mañana sí o sí construiré mi nido, mañana sí o sí construiré mi nido. 그리고 이제 밤이 지나잖아요. Luego pasando la noche, 밤이 지나고 이제 따뜻한 햇살이 내리쬐는 아침이 찾아오는 거예요. pasando la noche otra vez levantando el sol, calentando otra vez. 그러면 여러분 햇살이 따뜻한 이런 아침이 찾아오면은 그 새는 또다시 하늘을 날아다니면서 지지배배 하면서 논다는 거예요. El sol levantando, calentando otra vez, entonces ese ave olvidando todo otra vez volando, luego juega, ¿no? Chizibebe, 어젯밤에 chizibebe. 그렇게 추워가지고 그렇게 울었는데 Como anoche por el frío tanto lloraba, 날씨가 따뜻해지니까 어제 저녁 다 그 기억도 못하고 otra vez calentando por el sol olvidó todo. 그러다도 밤이 되면 어떻게 돼요? Luego llegando otra vez en la noche, 밤이 ¿qué 되면 hace? 또 추가 덜덜덜덜 뜬다는 Otra vez en la noche temblando, llorando. 그러면서 내일이면 집을 지으리 내일이면 집을 지으리 밤새도록 우는 거예요. Luego otra vez, mañana sí o sí construiré mi nido, yo así llorando. 그러다가 이러면 또다시 햇빛이 따뜻한 낮이 오면은 지지배배 지지하면서 막 놀러 다닌다는 거예요. Luego otra vez llegando el día, olvida todo, luego otra vez juega. 자, 여러분 제가 무슨 이야기를 하느냐 하면은 Hermano, ¿qué estoy hablando a ustedes? 사람도 뭔가 자기가 열심히 하고 잘하고 각오하고 결심하잖아요. El hombre también toma muchas decisiones, luego se esfuerza. 내가 잘해야지 하면서 각오하고 결심해서 되는 게 아니라는 거예요. Pero en verdad, tomando decisiones, esforzándose, tampoco puede lograr. 여러분 요한복음 5장에 나오는 여기 많은 병자들이 있었어요. San Juan capítulo 5 sale muchos enfermos, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자 이런 많은 병자들이 있는데 ciegos, cojos, paralíticos. 여러분 이들이 어떤 이야기가 전해져 오느냐 하면은 Ellos escucharon una historia. 여러분 그 베데스다라고 하는 연못이 있는데 Ahí estaba un estanque Bethesda. 그 연못에 가끔 가다가 천사가 내려와서 물을 동한대요. De vez en cuando un ángel desciende, luego agita ese estanque. 그런 물을 천사가 와서 물을 동할 때 먼저 들어가는 한 사람은 병이 낫는다는 거예요. Entonces, por un ángel, como se mueve este agua estanque, un enfermo, primeramente entra, se sana, dice. 그런 전설이 베데스다 연못에 전해져서 내려오는 거예요. Entonces, escuchando esa historia, no muchos enfermos. 그러니까 여러분 요한복음 5장에 나오는 이 많은 병자들이 Por eso, San Juan capítulo 5, muchos enfermos estaban. 그 베데스다 연못에 쭉 기다리고 있어요. Entonces, muchos enfermos estaban alrededor de este estanque. 뭘 기다리고 있느냐면은 천사가 와서 물이 동하기를 기다리는 거예요. Que esperando para que descienda un ángel para que se agita, ¿no? 천사가 와서 물이 동하면은 먼저 자기가 들어가려고. Entonces, por un ángel desciende, no se agita ese estanque, ya primeramente va a entrar. 자, 여러분 여기 보면은 요한복음 5장 2절에 San Juan capítulo 5, el versículo 2. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 그 안에 많은 병자 소경 쩔 맞는 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 Y ahí en 먼저 들어갈 거야. un ángel desciende, luego ya hace movimiento del agua, yo primeramente entraré. 여러분 소경은 그런 생각을 하고 있어요. Entonces un ciego está pensando en esto. 그 다음에 여러분 혈기 마른 자가 있어요. Luego otro enfermo y paralítico. 여러분 이 혈기 마른 자는 무슨 생각을 할까요? Entonces este paralítico, ¿qué está pensando? 아이고 ¿Sabe? 나는 혈기가 말라서 좀 힘이 없지만은 Aunque soy paralítico, no hay fuerza, 나는 눈도 잘 보이고 pero yo veo bien. 귀도 잘 들리고 También mi oído también muy 그리고 sano. 나는 이 손도 건강하고 También mi brazo también 다리도 muy sano. 건강하고 Y pierna también. 천사가 와서 물이 동하기만 해봐라.
Cuando un ángel desciende, 내가 luego, 가장 먼저 들어갈 거야. entonces mi persona entraré primero. 여러분 혈기 마른 자는 혈기 마른 자대로 그런 생각을 하고 있어요. Entonces ese enfermo pensando en esa manera. 자, 그 다음에 여러분 여기 쩔뚝바리가 있어요. Entonces aquí hay un cojo. 여러분 쩔뚝바리는 어떤 생각을 할까요? Hermano, ese cojo, ¿qué está pensando? 아유, ¿Sabe? 내가 비록 다리는 약간 이렇게 쩔뚝쩔뚝 이렇게 걸지만은 Aunque mi persona estoy cojeando, 나는 다리에 힘도 있고 pero yo tengo fuerza, mi 나는 pierna. 양팔에 힘도 있고 También dos brazos tengo 나는 fuerza. 눈도 잘 보이고 También mi vista muy 나는 bueno. 귀도 잘 들려. También escucho muy bien. 천사가 와서 물이 동하는 소리가 나기만 하면은 Cuando suena el movimiento del 내가 agua, 가장 먼저 들어갈 거야. yo entraré primero. 이러면서 여러분이 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자 이런 사람들은 전부 다 무엇을 기대하는 사람들이냐면은 자기 자신을 기대하는 사람들이. Entonces, ciegos, cojos, paralíticos, pensando en esa manera, todos tienen esperanza de sí mismo. 자기 자신을 기대하면서 자기 자신을 믿고 있는 사람들이에요. Entonces, ellos mismos, todos teniendo esperanza de sí mismo, está confiando en sí mismo. 자, 그런데 여러분 여기 베데스다 연못에 아직까지 천사가 내려와서 물을 동했다 그런 말이 한 번도 없어요. Pero en este estanque Bethesda, nunca escuchó un ángel descendió, luego hizo ese movimiento del agua. 이거는 어떤 전설로 그냥 내려오는 이야기예요. Solamente eso es una historia nada más. 여러분 사람들이 신앙생활 할 때도 Y muchas personas llevando la vida de creencia. 여러분 여기 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자 이런 사람들처럼 Aquí ciegos, cojos, paralíticos. 이 하나님의 말씀을 따라서 신앙생활을 하지 않고 No llevando según la palabra de Dios. 사람과 사람 사이에 전해져 내려오는 어떤 지식적인 것을 따라서 사는 사람들. Algunos sigue como conocimiento, sabiduría entre personas que está enseñando. 또 뭔가 어떤 자기 행위를 의지하는 사람들. Y también algunas personas apoyando su como propia 그런 fuerza. 사람들이 굉장히 많다는 거예요. Muchas personas así siguen la vida 자, de 그런데 creencia. 요한복음 여기 5장에 여기 어떤 사람이 있었느냐면은 Pero 여기 38년 된 병자가 있었어요. Pero San Juan capítulo 5 estaba un enfermo durante 38 años estaba enfermo. 여러분 38년 동안 이 사람이 무슨 병을 앓았는지 모르겠지만은 Aunque no sabemos qué tipo de enfermedad tenía esta persona durante 38 años que enfermaba. 여러분 그 38년 된 병자가 가만히 이렇게 누워 있는 거예요. Entonces ese un enfermo 38 años estaba sentado echado. 여러분 이 38년 된 병자도 병이 낫고 싶어요. Ese enfermo también deseaba sanarse de su enfermedad. 병이 낫고 싶은데 이 사람은 자기가 여러분 그 못에 들어갈 수도 없는 사람이고 Aunque desea sanarse de su enfermedad, pero por sí mismo no podía entrar al estanque. 누군가 그 사람을 못에 넣어줄 사람도 아무도 없어요. Tampoco tiene ayudante para llevar al estanque. 그러니까 이 38년 된 병자는 사람을 기대하거나 인간을 기대하거나 그런 기대가 끝이 난 사람이에요. Por eso ese enfermo durante 38 años esta persona no hay esperanza. 인간적인 기대가 끝이 난 사람이죠. En verdad, su esperanza humana ya terminó 자, 그런데 여러분 totalmente. 정말 중요한 것이 뭐냐면은 Pero en esa parte, ¿qué es más importante? 인간적인 기대가 끝이 난 그 38년 된 병자를 향해서 예수님이 찾아가시는 거예요. Entonces no hay más esperanza humana. Ese enfermo, Jesucristo ya se acercó a este enfermo. 여러분 여기 이게 5절에 보면은 그런 말씀이 있어요. El versículo 5. 거기 38년 된 병자가 있더라. Había allí un hombre que hacía 38 años. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 자, 여러분 예수님이 38년 된 병자를 찾아갔어요. Jesucristo se acercó a ese enfermo. 네가 낫고자 하느냐. ¿Ya tú quieres ser sano? 여러분 38년 된 병자가 낫고 싶을까요? 안 낫고 싶을까요? Ya, hermano, ese enfermo durante 38 años, ¿quieres ser sano o no? 낫고 싶겠지, 그죠? Creo que quieres ser sano, ¿verdad? ¿No? 자, 여러분 혹시 여러분들 중에 나는 죄가 많아서 너무 나는 큰 걱정이야. 이 죄를 씻어야 되는데 나는 죄를 씻을 길이 없어. 이런 사람들 있습니까? Entre ustedes hay alguna persona, yo tengo muchos pecados, por mí mismo jamás puedo solucionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Hay estas personas?
자, 여러분들 예수님이 만약에 여러분들을 찾아오셔가지고 Cuando Jesús buscando, visitando a ustedes, 너 죄사함 받고 싶냐? ¿tú quieres ser salvo de 너 sus pecados? 구원받고 싶나? ¿Tú quieres recibir la salvación? 여러분 예수님 그래 물어보시면은 여러분들 뭐라고 대답하실래요? Si Jesucristo preguntaría a usted, ¿qué respondería? 아이고 예수님 그걸 말이라고 하십니까? Jesucristo me preguntó muy bien. 아이고 내가 구원받고 싶지요. Ah, yo quiero ser salvo. 내가 죄사함 받고 싶지요. Yo quiero recibir el perdón del pecados. 그런데 예수님 제 스스로는 제가 구원을 받을 수가 없고 Pero Jesús, por mí mismo no puedo ser salvo. 제 스스로는 내가 죄를 씻을 수가 없습니다. Por mí mismo tampoco puedo limpiar mis pecados. 여러분 이 성경이 하는 이야기가 꼭 우리에게 하는 그런 이야기예요. La historia de la Biblia parece que está hablando a nosotros. 네가 낫고자 하느냐? ¿Tú quieres ser sano? 네가 믿음을 가지고 싶으냐? ¿Tú quieres tener la fe? 여러분 믿음 가지고 싶어요? 안 가지고 싶어요? ¿Usted quiere tener la fe o no quiere? 믿음으로 살고 싶어요? 안 살고 싶어요? ¿Usted quiere vivir por la fe o no? 살고 싶죠? ¿Verdad? ¿Quiere vivir por la fe, verdad? 여러분들 진짜 여러분 참 귀하신 분들이에요. Yo veo que ustedes están preciosos, hermanos. 자, 여러분이 38년 된 병자에게 예수님이 찾아가셔서 Ese enfermo de 38 años, Jesucristo se acercó. 네가 낫고자 하느냐? Luego preguntó, ¿tú quieres ser sano? 여러분이 38년 된 병자가 낫고 싶죠. Ese enfermo tanto desea ser sano. 예수님 지금 그걸 말이라고 하십니까? Jesús está hablando a mí eso. 낫고 싶지요. ¿Verdad? Yo quiero ser sano. 내가 38년 동안 병중에 누워 있었습니다. Jesús, yo durante 38 años estaba ese enfermo. 38년 동안 병중에 누워 있었으면서 내가 받은 고통이 얼마나 큰지 아십니까? Durante 38 años llegó mucho dolor y sufrimiento en 내가 mi 이 병 corazón. 때문에 우리 부모님도 나 때문에 너무 고생을 많이 하셨고 Por esa enfermedad mis padres sufrieron bastante. 내가 이 병 때문에 우리 집 재산 다 병 고치려고 다 팔아먹었고 Entonces por mi enfermedad llevaba a diferentes lugares para que sane, pero perdí todo dinero. 내가 이 병을 고쳐보려고 버리벌 방법을 다 써봤습니다. Sí, yo intenté para sanarme todas las maneras. 예수님 정말 내가 병 낫고 싶습니다. Jesucristo, verdaderamente quiero ser sano. 낫고 싶은데 예수님 나는 나을 수가 없습니다. Quiero Jesucristo, pero no puedo ser sano. 낫고 싶은데 내가 인간적인 방법이나 세상적인 어떤 의술을 다 써봤지만은 안 됩니다. Quiero, pero intentando toda la manera, pero esforzándome tampoco 지금 puedo. 여러분 이 병자는 예수님 앞에 그런 이야기를 하고 있어요. Este enfermo antes Cristo está hablando en esa 네가 manera. 낫고자 하느냐? Tú quieres ser sanos. 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. 자, 이 병자는 정말 간절하게 낫고 싶은데 En verdad, ese enfermo demasiado quiere ser 아무도 sano, 이 병자를 못에 넣어줄 사람도 없고 pero nadie quiere llevar al estanque. 자기 스스로도 못에 들어갈 수도 없는 그런 사람이에요. Él mismo tampoco puede entrar hasta este estanque. 자, 여러분 우리가 구원을 받는 것도 우리 스스로는 절대로 안 되는 거예요. Ya hermanos, para recibir el perdón de pecados nuestros mismos jamás pueden. 내가 아무리 착하게 살고 열심히 살고 선하게 살아도 안 돼요. Aunque ayudando, haciendo buena obra, por esa manera tampoco puede ser 여러분 salvo. 내가 믿음으로 삶을 사는 것도 내가 아무리 여러분 열심히 해도 믿음으로 사는 게 안 돼요. Aunque echando toda la fuerza intentando vivir por la fe, tampoco 여러분 puede ser salvo. 예수님이 물어보세요. 여러분들 찾아오셔가지고 Es Cristo visitando cada uno de ustedes 우리 pregunta. 이 앞에 우리 새파란 잠바 입고 계신 형제님 계시는데 Aquí adelante tiene que un hermano tiene chompa azul. 형제님 믿음으로 살고 싶으세요? Sí, hermano, ¿usted quiere vivir por la fe? 예수님 물어보세요. Cuando es Cristo pregunta. 예수님 믿음으로 살고 싶죠. Sí, Jesús, verdad, quiero vivir por la fe. 그런데 예수님 믿음으로 살고 싶은데 그게 제 마음대로 잘 안 되네요. Jesús, yo quiero vivir por la fe, pero no puedo, Jesús. 여러분 잘 안 된다고 이야기할 수 있는 사람
Y hermano, una persona que habla, no puedo. 여러분 그런 사람들 마음 안에는 어떤 마음이 생겨지느냐 하면은 Entonces, en esta persona, 예수님 내가 당신의 도움을 잊고 싶습니다. es verdad, yo quiero recibir tu ayuda. 예수님 내가 당신의 은혜를 잊고 싶습니다. Jesús, quiero recibir tu gracia. 내가 병이 낫고 싶지만은 내가 병 스스로 나을 수가 없는 사람입니다. Quiero ser sano, pero por mí mismo no puedo hacer. 자, 여러분 제가 한 가지 물어볼게요. Una cosa preguntaré a ustedes. 여러분들 마음 안에 죄악된 마음이 많이 올라오지요. En sus corazones surge, verdad, no muchos pensamientos malos, 남을 미워하는 마음, odiando a otra persona, 원망하는 마음, murmurando a otra persona, 불평하는 마음. también mucha queja. 여러분 마음 속에서 막 악한 죄들이 많이 올라오잖아, 그지요? En sus corazones surge, no surge estas cosas. 그거 여러분들 그 미워하는 마음이 올라올 때 그거 여러분들 하나 없앨 수 있습니까? Cuando surge un odio para otra persona, ¿eso puede ya eliminar ustedes? 여러분 원망스러운 생각이 올라오는데 그 생각 하나 없앨 수 있어요. Ya surgiendo murmuración en mi corazón, ¿esa murmuración puede solucionar, eliminar? 여러분 사람은 절대로 그런 죄를 이길 수가 없어요. Porque el hombre jamás puede vencer este pecado. 그런 원망스러운 생각을 이길 수가 없어요. Y tampoco puede eliminar este pensamiento murmuración. 여러분 맞지요? ¿Es cierto, hermanos? 여러분 예수님 내가 내 속에서 이런 죄악된 생각이 올라오는데 Jesús, dentro de mi corazón surge ese 내가 pensamientos 이런 malos. 죄악된 생각을 따라서 살고 싶지 않습니다. Jesús, en verdad no quiero vivir según este pensamiento malos. 예수님 내가 지금 이런 죄악된 생각을 따라서 살고 싶지 않고 No quiero vivir con ese pensamiento malos. 예수님 나에게 정말 올라오는 생각을 보니까 나는 정말 더러운 사람입니다. Jesús, en verdad mirando ese pensamiento malo surge en mi corazón, soy verdad 나는 sucio. 정말 추한 사람입니다. En verdad un hombre muy sucio. 그런데 예수님 정말 내가 바른 마음을 가지고 살 수가 없는 사람이네요. En verdad, Jesucristo, soy un hombre que no puedo vivir bien. 내가 바른 마음을 가지고 살고 싶지만은 Aunque yo quiero vivir rectamente un corazón bueno. 예수님 나는 정말 안 되는 사람입니다. Pero Jesucristo, en verdad, yo no puedo hacer, ese hombre es. 자, 여러분 마가복음 7장 성경 한번 봅시다. Y vamos a buscar San Marcos, 마가복음 capítulo, 7장 21절. San Marcos capítulo 7. 속에서 사람의 마음에서 나오는 것은 7, el versículo 21. 악한 생각, Y porque de dentro del corazón de los 곧 hombres 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탕욕과 압독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 해방과 교만과 광패니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldiciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. 여러분 사람의 마음에 선한 것이 있다고 해요, 없다고 해요? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dentro del corazón hay bueno o no hay? 사람의 마음에는 더럽고 악하고 교만하고 추하고 그런 것밖에 없어요. En el corazón de los hombres solo malos pensamientos, sucios, estas cosas nomás tienen. 여러분 사람이 죄를 짓고 사는 게 행복해요, 불행해져요? El hombre cometiendo pecados, esa vida es feliz o infeliz. 여러분 죄를 따라서 삶을 살면은 인생이 고통이 와요, 인생이 기뻐져요. Ya hermano, cometiendo pecados, esa vida es feliz o viene dolores. 인생이 고통이 오지, 그죠? En verdad, en nuestra vida viene muchos dolores. 자, 그래서 여러분 꼭 알아야 될 것이 뭐냐면은 En verdad, eso debe entender. 사람은 자기 스스로 절대로 선하게 살 수 없다는 것을 꼭 알아야 돼요. Debe entender sí o sí estas cosas. El hombre mismo nunca puede vivir rectamente. 예수님 내 속에는 더럽고 추하고 악한 것밖에 없네요. Jesús, dentro de mi corazón solamente salen malos pensamientos, suciedades. 여러분 예수님이 38년 된 병자에게 너 낫고 싶으냐?
Jesús preguntó a ese enfermo durante 38 años, ¿quieres ser sanos? 너 죄에서 구원받고 싶으냐? ¿Tú quieres ser salvo de tus pecados? 예수님 정말 죄에서 구원받고 싶지요. Jesús, en verdad yo quiero ser salvo de mis pecados. 예수님 내가 병 낫고 싶지요. Jesús, en verdad quiero ser sano. 여러분 38년 된 병자 마음에 그런 마음이 가득 차 있어요. En verdad en el corazón de ese enfermo está lleno este deseo. 그런데 예수님 나는 악이 가득해서 선하게 살 수 없는 사람이고 Pero Jesús sabe, no, mi persona llena de maldad tengo. 나는 스스로 이 병에서 벗어날 수 없는 사람입니다. Entonces por mí mismo jamás puedo salir de esta maldad. 여러분 38년 된 병자는 예수님께 그런 자기 자신을 막 토해냈어요. Entonces ese enfermo sacaba todo lo que tenía en su corazón ante 그래서 Jesús. 이름 저기 요한복음 5장 7절에 보면은 San Juan capítulo 5, el versículo 7. 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수님 내가 병 낫고 싶지만은 안 되는 사람입니다. A Jesús quiero ser sano, pero mi persona no puedo. 예수님 내가 병 낫고 싶지만은 나는 스스로 저 베데스다 연못에 들어갈 수 없는 사람입니다. Quiero, pero mí mismo no puedo entrar a este estanque. 자, 여러분 그런 38년 된 병자에게 예수님이 말씀을 하세요. Hermanos, este enfermo Jesús habló. 예수께서 가라사대 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 자, 여러분 예수님이 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 여러분 예수님이 그 말씀을 하셨을 때 Cuando Jesús le dijo, 여러분이 38년 된 병자는 그 예수님의 말씀을 그대로 받아들이고 그대로 믿을 수 있는 사람이 되어져 있는 거예요. ese enfermo aceptando conforme la palabra de Jesús, luego ya cumplió. 자, 여러분 제가 이런 이야기들 이렇게 잘 들어보세요. Voy a hablar una vez más. 히브리서 1장에 Hebreos capítulo 11장 1절에 Hebreos capítulo 11. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 자, 믿음은 바라는 것들의 뭐라고요? La fe de lo que se espera, ¿qué? 실상이다. 그죠? La certeza es. 자, 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 그랬지요? La fe, la certeza, así está escrito, ¿no? 자, 여러분 38년 된 병자가 병이 낫고 싶은 그 마음이 바라는 마음이 있어요, 없어요? Ese enfermo, 38 años, desea, ¿verdad? No quiere ser sano. 있지요, 그지요? ¿Ya tiene ese deseo o no tiene ese enfermo? 병이 낫고 싶어요. Quiere ser sano de su enfermedad. 그런데 여러분이 38년 된 병자는 어떻게 그 믿음을 가졌느냐 하면은 Entonces ese enfermo, 38 años, ¿en qué manera podía tener la fe? 38년 된 병자는 자기 형편이나 자기 생각이나 안 되는 거예요. Ese enfermo, según su pensamiento, según su situación, su capacidad, no podía. 그런데 이 38년 된 병자는 어떻게 일어나 네 자리를 들고 걸어가라고 했을 때 Pero Jesús cuando dijo, levántate, toma tu lecho y anda, 어떻게 믿음을 가지게 되어졌느냐 하면은 escuchando la palabra de Jesús, ¿en qué manera podía tener la fe? 로마서 4장 18절. Romanos capítulo 4. 자, 로마서 4장 18절. Romanos capítulo 4. 자, 로마서 4장 18절. 4:18. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 Él creyó en esperanza contra esperanza. 이는 네 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심을 인함이라. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 그가 백세나되어 자기 몸에 죽은 것 같음과 사라의 태에 죽은 것 같음을 알고도
믿음이 약하여지지 아니하고 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Por la- 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음에 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 그러므로 이것을 저에게 의로 여기셨느니라. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. 자, 여러분 여기 어떤 말씀이 나오느냐 하면은 Hermano, ¿cómo está escrito en la Biblia? 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 했어. Abraham dice, ¿verdad? No, él creyó en esperanza contra esperanza. 자, 여러분 아브라함 나이가 100살이에요. Si Abraham, su edad 100 años era. 아브라함 아내 사레가 나이가 90살이에요. Entonces Sara, su edad también 90 años. 그런데 su esposa. 하나님이 100살인 그런 아브라함에게 내가 너로 열국의 아비가 되게 하고 Entonces Dios habló a Abraham que tenía 100 edad, tú vas a ser padre de mucha gente. 90살인 사라에게 열국의 어미가 되게 하리라. Entonces también habló su esposa, también tú vas a ser la madre de mucha 하나님이 gente. 그렇게 약속을 하셨어요. Dios había prometido con ellos. 그런데 여러분 100세 된 사람이 어떻게 자식을 낳아요? Pero hermanos, como una persona 100 años, ¿cómo puede dar 여러분 hijos? 90세 된 할머니가 아이고 이래 어떻게 아기를 낳아요? Entonces una abuela 90 años así caminando, ¿cómo va a dar hijos? 여러분 형편적으로 돼요 안 돼요? Entonces según su situación puede o no puede. 안 되는데 이 아브라함은 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 Es imposible humanamente, pero él creyó en esperanza contra esperanza. 하나님이 이것을 저에게 의로 여기시느니라. Entonces, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. 여러분 아브라함은 하나님 내가 형편적으로는 자식을 낳을 수 없습니다. Abraham dijo a Dios, por mi situación no puedo tener hijos. 형편적으로는 내가 안 되지만은 Según la situación no puedo, 하나님이 나에게 자식을 주신다면은 pero Dios me da mi hijo. 내가 자식을 가질 수 있겠습니다. Usted me da, yo puedo tener. 그렇게 하나님을 믿었어요. Así en esa manera creyó en Dios. 아멘. Amén. 자, 여러분 38년 된 병자가 믿는 믿음이 똑같아요. Sí, misma fe que tenía ese enfermo durante 38 여러분 años. 38년 된 병자에게 예수님이 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Jesús dijo a ese enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. 예수님 내가 병 낫고 싶습니다. Jesús, en verdad quiero ser sanos. 바라는 마음이 가득 차 있는데 Estaba lleno de deseos ser sano, 형편적으로는 일어나서 걸어가는 게 불가능한데 pero mirando su situación, en verdad, humanamente es imposible. 38년 된 병자가 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 그 마음을 가졌다는 거예요. Pero el mundo de Jesucristo es creer por el corazón. 여러분 형편이 이루어지는 것을 보고 믿는 거 아니에요. Si mirando la situación que cumpla recién, ya confía, no es la fe. 여러분 38년 된 병자도 아브라함과 똑같이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 Ese enfermo, como 38 años, también creyó en esperanza contra esperanza, como Abraham. 예수님이 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Jesús le dijo, levántate, tú toma lecho y anda. 예수님 일어나 내 자리를 들고 걸어가라고 하시네. Jesús me dice, ¿verdad? No, levantándose, toma el lecho, anda. 그러면 내가 한번 일어나 봐야 되겠다. Entonces voy a intentar levantarme. 여러분 일어나 놓은데 Si así intentando levantarse, 일어나지는 거예요. y podía levantarse. 그리고 일어나서 발을 뒤져보는 거예요. Levantándose luego ya extendiendo su paso. 발을 뒤져보니까 Cuando extendiendo un paso, 발이 움직이는 거예요. ahí podía extender su paso. 한 걸음, Otra vez, 또 한 걸음, y otra vez, 또 한 걸음. otra vez. 걸어가지는 거예요. Podía caminar. 그걸 믿음이라고 합니다. Eso se llama la fe. 아시겠어요? ¿Me hago entender? 자, 여러분 Hermanos, 우리가 죄를 사함 받는 것도 똑같아요. lo que recibir la salvación de nuestros pecados, misma manera es. 우리가 죄를 씻는 것도 똑같아요. Limpiar nuestros pecados, misma manera es. 여러분 예수님이 여러분들 찾아오셔가지고 Ya Jesús visitando a ustedes,
우리 모친님들 구원받고 싶지요? Aquí las hermanas también desean recibir la salvación. 의인이 되고 싶지요? ¿Quieren ser justos? 예, 예수님 의인 되고 싶습니다. Sí, Jesús, yo quiero ser salvo. 예, 제사함 받고 싶습니다. Quiero recibir el perdón de mis pecados. 아이고, 그런데 예수님, 내 마음에 악한 생각만 가득 차 있는데 내가 어떻게 의인이 되겠습니까? Pero Jesús, en mi corazón solamente tengo muchos pensamientos malos. ¿En qué manera voy a ser limpios? 예수님, 내 스스로는 의인이 될 수가 없어요. Jesús, por mi manera no puedo ser limpio. 나는 스스로 안 되는 사람이에요. Mí mismo no puedo hacer. 그런데 예수님 뭐라고 하시느냐 하면은 Pero Jesús, ¿qué dice? 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님 여러분 38년 된 병자에게 하시는 이야기처럼 Como Jesús habló a ese enfermo, 우리에게 똑같이 말씀하세요. de misma manera está hablando a nosotros. 내가 십자가에 못 박혀 돌아가면서 죽으면서 Muriéndome en la cruz. 네 죄를 다 씻어놨어. Sí, limpié tus pecados 너 todos. 거룩해. Tú eres justo. 너 의로워. Tú eres justa. 너 그거 믿어야 돼. Eso debe creer. 예수님 내가 의롭게 되고 싶습니다. Jesús, yo quiero ser justo. 의인이 되고 싶습니다. Quieres ser limpios. 근데 내가 살아온 삶이나 Pero mi vida anteriores, 내가 형편을 보면은 될 수 없지만은 mirando mis situaciones, no puedo ser. 예수님 나를 의롭다고 하시니까 Pero Jesucristo me dice, soy justo. 예수님 나를 거룩하다고 하시니까 Jesús me dice, soy justo. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 하셨던 말씀처럼 La fe, la certeza de lo que espera. 예수님 내가 의인이 되고 싶은 그런 바람이 있는데 Jesús, yo quiero ser sano, ese deseo 예수님 tengo. 나를 의인이라고 하니까 내가 의인이라고 믿겠습니다. Jesús dice que soy sano, entonces voy a creer, soy sano. 여러분 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 Abraham, sí, aunque era imposible, pero él creyó esperanza contra esperanza. 내가 형편적으로나 현실적으로는 아이를 낳을 수가 없고 안 되지만은 Mirando mi capacidad, mi situación, no puede dar hijo, 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 pero como él creyó esperanza y contra esperanza, 이것을 그에게 의로 여기신 바 되었느니라. esa fe fue contada justicia de Dios. 여러분 바랄 수 없는 중에 바라고 믿은 그것을 의라고 하는 거예요. Entonces era imposible, pero él creyó esperanza contra esperanza. Eso se llama la fe. 내가 여러분 이 세상에 태어나서 죄를 많이 짓고 살았는데 Naciendo en este mundo, yo he cometido muchos pecados. 오늘도 죄를 지었는데 Hoy otra vez yo cometí pecado. 오늘 여러분 죄 한 가지 지었을까요? Hoy día ustedes cometieron solo un pecado. 여러분 오늘 죄 몇 가지 지었을까요? Hoy día ustedes cuántos pecados cometieron? 5가지, 5, 10가지, 10. 몇 가지 지었을까요? ¿Cuántos pecados cometieron? 세리지도 못할 만큼 많이 지었지, 그지요? Es incontable, ¿verdad? ¿No? 죄를 지어도 Aunque comete pecado, 죄를 짓는지 안 짓는지도 몰라. no sabe que estoy cometiendo o no estoy cometiendo, tampoco sabe. 내가 오늘도 많은 이런 죄를 지은 악한 사람인데 En verdad, mi persona tampoco sabe hoy día cuántos cometido pecados. 예수님 나를 의롭다고 하시네요. Pero Jesús, usted dice que soy justo. 오늘도 내가 죄를 지어서 막 두려운 마음도 있고 En verdad, por muchos cometidos pecados tenía miedo. 남을 미워하고 남을 시기하고 그래서 막 내 마음에 근심도 되고 그러는데 En verdad, tenía mucho miedo porque tenía mucho envidia, 나는 celos. 마음이 왜 이렇게 두렵고 근심이 되는지 잘 몰랐는데 En verdad, yo no sabía que por qué tenía tantos miedos también. 예수님 나에게 뭐라고 이야기하시느냐 하면은 Pero Jesús, ¿qué dice a mí? 너 거룩한 사람이야. Tú eres un hombre justo. 네가 오늘 지은 죄 내가 십자가에서 다 씻어놨어. Todos los pecados que he hecho hoy en día, yo limpié en la cruz. 네가 오늘 지은 죄 많지만은 Aunque tus pecados incontables, 그 죄 내가 다 온전하게 해놓았어. ese todos los pecados yo hice limpios. 너 거룩하고 온전해. Tú eres limpio, ese justo. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 여러분 38년 된 병자가 일어나서 걸어가는 거예요. Entonces ese enfermo, 38 años, se levantó y andó. 여러분 병 중에 누워 있을 때는
죽을 지경이잖아, 그지요? Cuando estaba acostado tenía mucho dolor su enfermedad, ¿no? 일어나 걸어가는데 Levantando y luego caminando. 천국이 따로 없어요. 일어나 걸어가는 게 천국이에요. Levantando, caminando, eso es como un cielo, reino de los 일어나서 cielos. 걸어가는데 너무 기쁜 거예요. Levantándose, caminando, se sentía muy 예수님 feliz. 너무 감사합니다. Jesús, gracias. 예수님 내가 이렇게 믿음으로 걸을 수 있는 이런 삶을 주셔서 너무 고맙습니다. Jesús, gracias, me ha dado esa vida que pueda vivir por la fe. 여러분 38년 된 병자가 너무 기뻤어요. Hermano, ese enfermo estaba muy feliz. 예수님 우리에게 뭐라고 하시느냐 하면은 Jesús que dice a nosotros, 오늘 지은 죄도 다 씻어놓고 todos los pecados que he hecho hoy día limpió. 앞으로 내가 삶을 살면서 지을 죄도 몇 가지가 될런지 모르겠지만은 Todos los pecados que más adelante en nuestro futuro va a cometer 그 pecados. 죄도 이미 내가 다 씻어놨어. Hasta este pecado Jesús ya limpió. 예수님은 염소와 송아지의 피로 아니하고 No sangre de macho y toros. 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 Y por la sangre del Señor Cristo nos redimió. 영원히 죄를 다 씻어놨어. Así redimió nuestro pecado para siempre. 여러분 죄를 씻어놨는 게 눈에 보여요, 안 보여요? ¿Usted se ve bien que fue limpiado sus pecados? 여러분 눈에 보여서 믿는 것이 아니고 No creen que es visible. 마음으로 믿는 거예요. Si creer en el corazón. 여러분 마음으로 믿는 게 눈에 보여요, 안 보여요? Si creyendo en el corazón, ¿usted se ve o no se ve? 마음으로 믿어 의에 이르고. Creyendo por el corazón llega la fe. 여러분 그렇게 여러분 믿어서 걸어가는 거예요. Así confiando, teniendo la fe, camina. 자, 여러분 제가 이런 이야기 들어보게 잘 들어보세요. Si voy a hablar a ustedes, 믿음의 영적인 세계는 너무 신기한 세계예요. entonces la vida de fe es muy maravilloso. 자, 여러분 여기 우리 볼리비아에 맛있는 과일이 뭐가 있죠? Aquí en Bolivia, entre todas las frutas, ¿qué fruta es más rico? 예? 찌리 모양. 자, 여러분 사과 아세요? 애플. ¿Usted conoce manzana? 야, 한국에 가면은 사과가 굉장히 맛있어요. En Corea hay mucha manzana rica. 자, 여러분 맛있는 사과가 있는데 Hay una manzana que es rico. 사과 씨를 땅에 심었어요. Sembrando la semilla de manzana. 여러분 그 씨가 썩으니까 싹이 나요. Entonces esa semilla pudriéndose salía brotando. 싹이 나고 나무가 자라서 Luego creciendo, siendo un árbol. 나무에 꽃이 폈어요. Entonces en ese árbol floreciendo. 꽃이 피고 열매가 달렸어요. Floreciendo, dando el fruto. 열매가 여러분 달렸는데 Y dando frutos. 열매가 처음에는 조그만했었는데 En el principio ese fruto era chiquitito. 나중에 보니까 열매가 점점 커져요. Pero pasando el tiempo estaba 그리고 agrandando. 여러분 햇볕이 따뜻하게 내리쬐니까 El sol alumbrando. 사과가 빨갛게 익어요. Entonces ese manzana cambiando su color rojo. 그 사과를 땄어요. Arrancando ese manzana. 그 사과를 따가지고 칼로 이렇게 껍질을 벗겨내고 Luego ya pelando. 그래 먹어봤어요. Luego y mordió. 새콤하고 달콤하고 그 사과의 살이 너무 맛있는 거예요. Entonces al morder estaba muy rico. 이런 맛있지, 그죠? En verdad, usted también se siente rico, ¿verdad? Ese manzana. 자, 여러분 그 사과를 누가 그렇게 줬어요? Entonces, hermano, ese manzana, ¿quién ha dado a nosotros? 예? 하나님이 주셨어요? ¿Dios dio? 예, 이런 맞아요. Es cierto, hermano. 자, 그런데 여러분 너무 신기하잖아요. Hermano, mire, no muy interesante. 어떻게 여러분 사과씨가 심어졌는데 Sembrando la semilla de manzana, 나무가 자라고 creciendo por un árbol, 사과 열매가 맺히고 dando frutos. 그 맛있는 사과가 새콤달콤하게 우리 입으로 들어가고. Ese manzana deliciosos comiendo nosotros. 자, 여러분 혹시 그 사과가 이렇게 자라는 게 여러분 눈으로 보여요, 안 보여요? Ustedes pueden ver ese manzana está creciendo. 눈에 안 보이지, 그지요? Creo que no se ve, ¿verdad? Nuestros ojos. 눈에 안 보이는데 사과가 자라요, 안 자라요? No se ve bien nuestra vista, pero la manzana crece o no crece. 누가 그렇게 자라게 하셨죠? ¿Quién hizo crecer esa manzana? 하나님이 자라게 하셨지, 그지요? Dios hizo crecer, ¿verdad? 그렇게 하나님을 믿어야 돼요, Así en 여러분. esa manera debe creer en Dios. 여러분 눈에 안 보이지만은 Aunque no se ve bien, 여러분 우리 생각으로 잘 이해하지 못하지만은
Aunque por nuestro pensamiento no puede entender bien, 하나님이 사과를 주셨어. Dios nos ha dado este 너무 manzana. 감사해. La verdad, muy 너무 agradecido. 고마워. Tan agradecido. 하나님 감사합니다. Dios, gracias. 그렇게 하나님을 믿는 거예요. Así creer en Dios. 자, 여러분, 우리가 죄를 가지고 태어난 죄인인데 Nosotros desde nacimiento teníamos pecados, somos pecadores. 하나님이 우리를 의인이 되게 해 주셨어요. Dios hizo a nosotros para que seamos justos. 여러분, 어떻게 의인이 되게 해 주셨죠? ¿Sí? ¿En qué manera Dios hizo somos justos? 자, 이제 PPT 띄워주세요. ¿Se puede proyectar diapositiva? 자, 어떻게 여러분 의인이 되게 하셨죠? Dios, ¿en qué manera hizo a nosotros justos? 여러분, 우리가 의인이 되는 것도 꼭 여러분 내가 뭔가 잘해서 의인이 되는 게 아니고 Para ser justo también, no por nuestros esfuerzos. 예수님이 십자가에 못 박히셨어요. Ya Jesucristo fue crucificado. 자, 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 우리 죄를 다 씻어 놓은 것이 눈에 보여요, 안 보여요? Jesucristo fue crucificado, luego limpió nuestros todos pecados. Esa parte se ve bien o no se ve bien según su vista. 여러분, 우리 눈에 보이지 않고 Aunque nuestra vista 내 no se 마음에 ve, 있는 이 죄를 어떻게 다 씻어 주셨지? entonces en mi corazón tantos pecados, ¿en qué manera limpió? 눈에 보여지지 않고 손으로 만져지지 않지만은 Es invisible, pero tampoco puede 누가 tocar. 저렇게 하셨느냐 하면은 Pero, 하나님이 저렇게 하셨어요. pero ¿quién así limpió? Dios hizo. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 Dios el que justifica. 하나님이 나를 거룩하게 하시고 Dios me justificó. 하나님이 나를 의롭게 하시고 Dios me santificó. 하나님이 나를 의인이 되게 하셨어요. Dios me ha hecho limpio. 내가 여러분 지식으로 예수님을 몰라도 Aunque según mi sabiduría no podía entender bien a Jesús, 하나님이 나를 의인이 되게 하신 사실을 믿는 거예요. y solamente creer esa verdad que es Cristo murió limpio a nosotros. 여러분 천국 가고 싶어요? 지옥 가고 싶어요? ¿Usted quiere ir al cielo o quiere entrar al infierno? 여러분 하늘나라는 죄인이 갑니까? 의인이 갑니까? Hermanos, al reino de los cielos, ¿los pecadores entran o justos entran? 의인이 가지요. Claro, justo. 여러분 하늘나라는 믿음으로 가는 거예요. Entonces, ¿quién entra al cielo? Por la fe. 예, 그럼 여러분 어떤 믿음을 가져야 돼요? Entonces, ¿qué tipo de fe debe tener? 하나님이 나를 사랑하셔서 Dios me amó, 예수님을 보내주시고 envió su Hijo 저 Jesús. 예수님께서 내 모든 죄를 다 씻어주시고 Jesús limpió nuestros todos pecados. 하나님 나를 거룩하게 하시고 의롭게 하셨습니다. Dios me ha hecho justificados, santos. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. La fe, la certeza de lo que espera. 예, 하나님 내가 천국 가고 싶습니다. Amén, verdad, Dios, yo quiero ir al cielo. 그렇게 이런 바라는 대로 된단 말이에요. Según su espera, va a cumplir. 자, 여러분, 아브라함이 어떻게 믿었다고 했지요? Hermano Abraham, ¿en qué manera creyó? 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니, 그지요? Él creyó en esperanza y contra esperanza. 그렇죠? ¿Es cierto? 자, 여러분 이래요. 내가 죄인으로 태어났지만은 의인이야. Aunque he nacido pecador, pero ahora soy justo. 내가 죄 지었지만은 의인이야. Aunque yo cometí pecado, soy justo. 세상 사람들은 죄 지었는데 어떻게 의인이야? 말도 안 된다 그래요. Mucha gente del mundo dice, aunque cometió pecado, ¿cómo no tiene pecado? 말도 안 되는 게 아니고 성경을 봐라. 말이 된다. Ya mira, si cómo no puede ser la palabra, mira, lee la Biblia. 성경을 보면은 예수님 죄를 다 씻어놔서 우리를 의롭다고 하셨다. Leyendo la Biblia, Cristo ya limpió nuestros todos pecados. 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 Él creyó en esperanza y contra esperanza. 그것을 보고 믿음이라고 해요. Eso se llama la fe. 자, 예수님이 38년 된 병자에게 Jesús a este enfermo, 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. levántate, toma tu lecho y anda. 여러분 38년 된 병자는 형편으로는 안 되는 거예요. Ese enfermo mirando su situación no se puede levantarse. 그런데 여러분 38년 된 병자 마음에 En el corazón de este enfermo 바랄 수 없는 중에 바라고
믿었으니 그게 있는 거예요. Entonces, había que hay. Él creyó en esperanza contra esperanza. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 38년 된 병자가 일어나서 걸어가 보는 거예요. Ese enfermo trata, intenta levantarse. 야, 걸어가진다. Ah, mira, mira, estoy 발이 levantándome. 움직인다. Ya mi pierna se 다리가 mueve. 움직이네. Ya caminando 한 bien. 걸음, Un paso 두 걸음. y otro paso. 야, 걸어가 보니까 걸어가지네. En verdad, caminando, intentando, se puede. 38년 된 병자가 여러분 걷는 것이 이게 누구의 힘이에요? Entonces, ese enfermo, lo que está caminando, esa fuerza, ¿de dónde vino? 누구의 힘이죠? ¿De dónde vino? 예? 예수님의 능력으로 걷는 거예요. Entonces, el poder de Jesús podía caminar. 맞죠? ¿Es cierto? 예수님의 능력으로 구원을 받는 거예요. El poder de Jesús también recibe la salvación. 예수님의 능력으로 죄인에서 의인이 되는 거예요. El poder del Señor Cristo era pecador, luego puede ser justo. 여러분 38년 된 병자가 일어나서 걸어가는데 Ese enfermo levantándose, caminando, 너무 기쁜 거예요. mirando, caminando, estaba muy feliz. 누가 준 기쁨이에요? ¿Quién dio esa alegría? 예수님이 주신 기쁨. Jesús dio. 야, 걸어가 보니까 너무 기쁘고 Caminando se sentía muy feliz. 걸어가 보니까 너무 감사하고 Caminando estaba muy agradecido. 야, 걸어가 보니까 너무 행복하고 Sí, caminando estaba muy feliz. 누구의 능력으로 여러분 38년 된 병자가 기쁘고 감사하고 행복해요? Entonces, ¿en qué poder, de quién poder así estaba, se siente feliz? 예수님의 능력으로. El poder de Jesús. 예수님의 능력이 38년 된 병자를 그렇게 복되게 하는 거예요. Por este poder de Jesús ha dado esa alegría. 내가 너무 감사하다. Estoy muy agradecido. 너무 행복하다. Estoy muy feliz. 여러분 그리고 38년 된 병자가 걸어가니까 Si en ese corazón ese enfermo caminando, 그때부터 인생을 새롭게 사는 거예요. desde entonces está llevando nueva vida. 보라 이전 것은 지났으니 새 것이 되었도다. Ya hecho nueva criatura. 내가 전에는 38년 된 병자 병에 누워서 아이고 아파라 매일 불평하고 원망하고 이렇게 살았는데 Antes como vivía enfermándose, quejando, murmurando. 이제 예수님의 말씀을 듣고 새로운 피조물이 되었어요. Pero escuchando la palabra de Jesús, ya hecho nueva 이제는 criatura. 걸어가는 거예요. Ahora ya puede caminar. 걸어가면서 너무 기쁘고 Mirando, caminando, se sentía muy 걸어가면서 너무 feliz. 감사하고 Caminando tenía 이전 agradecimiento. 것은 지났으니 새 것이 되었도다. Mira, antes cosa ha pasado, ahora hecho 새로운 nueva criatura. 피조물이다. Ahora nueva criatura. 야, 이제 내가 죄에서 구원을 받아서 Ya ahora recibiendo la salvación de 내가 mi 이제 pecado. 의인이 되었고 거룩해졌네. Ahora siendo soy justos, limpio. 내가 이제 하나님의 자녀가 되었네. Ya ahora he sido hijo de Dios. 내가 하나님의 자녀가 되어져서 새로운 인생의 삶을 사는 거야. Ahora siendo hijo de Dios voy a llevar nueva vida. 여러분 38년 된 병자가 걸어가 보니까 Hermano, ese enfermo caminando, 여러분 걸어가 보니까 이상하게 막 돈도 막 생겨요. caminando, ya que maravilloso, también podía ganar 또 mucho 여러분 막 dinero. 얼마 걸어가 보니까 Caminando más, 예쁜 아가씨가 찾아와가지고 había una señorita bonita también venía. 38년 된 병자님 나하고 결혼합시다. Enfermo durante 38 años, vamos a casarnos. 38년 된 병자가 결혼을 했어요. Ese enfermo por fin se casó. 나 결혼할 수 없는 사람인데 En verdad soy una persona que no podía 예수님의 casarme. 능력으로 내가 발걸음을 내딛고 걸어가 보니까 Por la fe de Cristo intentando, 야, caminando. 하나님이 나에게 이렇게 결혼도 하게 해주시네. Ya, Dios me permitió ese casamiento también. 여러분 결혼을 하고 나니까 아들이 생기고 딸이 생기고 Casándose esa señorita, después tenía hijos. 아들이 생기고 딸이 생기는데 너무 행복한 거예요. Teniendo un hijo, otra hija, su vida estaba muy feliz. 너무 행복하고 감사하고. Estaba muy agradecido. 자, 여러분 38년 된 병자가 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Ese enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. 예수님의 말씀을 그대로 받아들였어요. Ese enfermo escuchó, aceptó la palabra de Jesús. 예수님의 말씀을 그대로 받아들인 38년 된 병자는 더 이상 병자가 아니에요. Aceptando la palabra de Jesús, ya no es más enfermos. 예수님의 말씀을 받아들인 사람은 더 이상
죄인이 아니에요. Y uno que acepta la palabra de Jesús no es más pecador. 예수님의 말씀을 받아들이는 사람들은 거룩하고 의인으로 사는 거예요. Uno que acepta la palabra de Jesús ya es limpio, justo. 자, 하나님이 어떤 사람을 복 주시느냐 하면은 Ya Dios a quien bendice, 38년 된 병자처럼 믿음을 가진 사람을 하나님은 복을 주세요. como ese enfermo, uno que tiene la fe, Dios bendice. 여호와는 네게 복을 주시기를 원하시고 Dios desea bendecirte, 여호와는 네게 평강 주시기를 원하시고 Dios desea dar la paz, 여호와는 네게 은혜 베푸시기를 원하시고 Dios desea dar misericordia, 여호와는 너를 지키 주시기를 원하신다. Dios desea protegirte. 38년 된 병자가 하나님 안에서 인생이 다 지켜지는 거예요. Ese enfermo dentro de Jesucristo podía ser protegida su vida. 너무너무 감사하고 복된 인생이 된 거예요. En verdad, esa vida tan bendecida, 자, 여러분 우리가 얼마나 감사하냐면은 hermano, nuestra vida también tan. 우리는 여러분 우리 스스로 절대로 죄를 이길 수가 없어요. En verdad, nosotros mismos jamás podemos limpiar nuestro pecado. 우리 스스로는 죄를 이길 수가 없는데 Nosotros mismos no podemos vencer el pecado. 하나님은 정말 우리를 사랑하셔서 Pero Dios verdaderamente amó a 우리 nosotros, 모든 죄를 예수님께 다 담당시키시고 cargó en Jesucristo, 우리를 거룩하게 하시고 우리를 의롭게 하셨어요. así justificó, luego santificó a nosotros. 그 다음에 여러분 뭐라고 하시느냐 하면은 Después que dice Dios, 로마서 8장 33절에 Romanos 8:33, 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 의롭다 하시니는 하나님이시니. ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 하나님이 우리를 의롭다고 하시고 거룩하다고 하시는데 Dios es el que justifica a nosotros. 누가 우리에게 송사하고 누가 우리를 죄인이라고 하겠습니까? ¿Quién acusará a nosotros pecadores? 여러분 이제 우리가 예수님으로 인하여서 거룩하고 의롭게 되어졌죠. Ya ustedes también han sido justos, limpios por el Señor Jesucristo. 자 이제 38년 된 병자가 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었어요. Entonces ese enfermo también siendo justificado gratuitamente por la gracia del Señor Jesucristo. 그리고 38년 된 병자가 일어나서 걸어가요. Ese enfermo después levantarse caminaba. 여러분 걸을 수 없는 사람인데 걸어가는 거 너무 신기하잖아요. En verdad él era no podía caminar, pero mirando lo que está caminando, eso maravilloso, ¿eh? 여러분 신기해요, 안 신기해요? ¿Es verdad eso maravilloso o no es maravilloso? 하나님이 우리 모두에게도 그런 삶을 살게 하시고 Y Dios también, igual que ese enfermo, Dios desea a todos nosotros. 우리 모두에게도 하나님이 그런 복된 은혜를 다 베푸실 줄 믿습니다. Creo que Dios va a bendecir cada uno de nosotros. 자, 그래서 여러분 모두에게도 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하실 때 Cuando Jesús dice a ustedes, levántate, toma tu lecho y anda. 예수님의 말씀 그대로 믿고 걸어가는 그런 여러분들 다 되기를 바라겠습니다. Aceptando conforme la palabra de Jesús, todos levantándose, camina y anda. 예, 감사합니다. 오늘 말씀 여기까지 드리고 마치겠습니다. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí terminamos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리 볼리비아 교회 하나님께서 복 주시게 되기를 바랍니다. Espero que Dios bendiga a la iglesia de Bolivia. 라파스에 있는 우리 형제자매들 모두 다가 일어나서 걸어갈 수 있는 그런 힘을 주시고 Si dando la fuerza a todos los hermanos que están en la ciudad de La Paz pueda caminar. 예수님을 의지하고 말씀을 의지해서 하나님 앞에 담대하게 살게 해주시게 되길 바랍니다. Espero que viva una vida valiente confiando en la palabra de Dios. 하나님께서 우리 모두를 복음으로 축복하시고 인도하심을 생각할 때 감사합니다. Estamos muy agradecidos, Dios guiando, bendeciendo a través de ese evangelio. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Sí, un aplauso más, hermano. Dios nos bendijo 2 noches, ¿no? Escuchando su palabra.
y somos muy benditos, la verdad. Creo que no hay cómo pagar, ¿cierto? En otras palabras, somos deudores. Amén, hermanos. Sí. Y vamos a tener la sesión de foto, por favor. Pueden rápido los fotógrafos. Y después no se van a levantar porque tenemos los anuncios, ¿no? Y por el expositor no vamos a tener la sesión de foto primero.